Muraho neza mwese bakunzi ba Muhato TV n'umwanya makuru y'imikino nk'uko bisanzwe tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho mu mikino duhere mu Rwanda tujye muri Afurika aho igikombe cya Afurika gikomeje gutegurwa turasoza tureba amakuru yo ku isi hose. Niba ukunda amakuru y'imikino kandi like subscribe na kandi akazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona izindi video zacu. Ngiye mwibutsa ko ndi Hassan Fox Maker. Uyu rero ni umwanya nyine w'amakuru y'imikino ngo twari tubivuze. Turahera mu Rwanda aho irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2026 rikomeje gukinirwa i Kigali. Ekipe ya APR FC yagarutse mu bihe byiza nyuma yo gutsindwa na Gor Mahia ibitego 5-0, itsinda FC Garde Republicaine ibitego 3-1. Uyu mukino werekanye ko APR FC ishobora kongera kwisuganya mbere yo gutangira shampiyona n'andi marushanwa mpuzamahanga. Ni nyuma yuko kandi ibi nyine bije nyuma yuko FC yari yarijeje abakunzi bayo cyangwa se abafana bayo muri rusange ko yatsinzwe, yabateye agahinda, bagomba kuza bisubiraho baza kuba baterekamo ibitego 3-1. Ku rundi ruhande Lion Sport ikaba umuntu cyangwa se nyine ekipe ikaba umukeba, nayo yatangiye neza irushanwa itsinda KFZ FC ibitego 2-0. Abafana bayo bishimiye uburyo ekipe yabo yitwaye ndetse bizeye ko ishobora kugera kure muri Sekafa Kagame Cup. Hari kandi amakuru ku isoko ry'igura n'igurisha ku bakinnyi mu Rwanda ndetse no hanze, aho Mukura VS yasinyishije Niyonkuru Sajat avuye muri Etincelle FC. Uyu mukinnyi ashobora kongera imbaraga Mukura VS mu mwaka mushya w'imikino. Muri uyu mwaka rero mushya w'imikino n'ubundi mwibutsa ko ari ibintu bikomeye cyane, amakipe agiye kuzambarana, bizabatungura mwese cyane. Mwibutsa ko nyine buri update Muhato TV yo ibereye hano ku bwanyu. Reka twerekeze rero muri Afurika. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru CAF muri Afurika yatangaje impinduka zikomeye ku gikombe cya Afurika 2027 kizabera muri Kenya, Uganda ndetse na Tanzania. Kimwe mu byatangajwe nuko umubare w'amakipe ushobora kwiyongera ukava kuri 24 ukagera kuri 28 kugira ngo ibihugu byinshi bibone amahirwe yo kwitabira iri rushanwa rikomeye. Mwibutsa ko iri rushanwa nyine ry'igikombe cya Afurika riba rimwe mu myaka 2. Ibi bivuze ko amarushanwa yo gushaka itike azarushaho gukomera kandi amakipe menshi azaharanira kwandika amateka mashya nyine. Yego reka twizere ko n'Amavubi ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yacu igomba kubonekamo. Noneho reka amakuru yacu nyine tujya hanze y'imbibi z'u Rwanda tujye ku makuru kuvugwa ku isi hose. Nyuma y'isozwa ry'igikombe cy'isi 2026 amakipe menshi yo ku mugabane w'i Burayi n'andi makipe yatangiye imyiteguro y'umwaka mushya w'imikino. Abatoza bari gukora impinduka mu makipe yabo bakagura abakinnyi bashya, mu gihe isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi ryo rikomeje kuvugisha benshi. Hari amakipe akomeje gushaka abakinnyi bashya kugira ngo yongere imbaraga mbere yo gutangira shampiyona. Abafana bo bakomeje gukurikiranira hafi amakuru y'isoko kuko buri munsi havuka ibihuha n'amasezerano mashya ashobora guhindura isura y'amakipe. Aya makuru agaragaza ko umwaka mushya w'imikino w'imikino ugiye kuba urimo ihangana rikomeye cyane. Mu Rwanda amakipe arimo kwiyubaka no kwitegura amarushanwa mashya. Muri Afurika imyiteguro ya AFCON 2027 cyangwa se nyiri igikombe cya Afurika izatuma amarushanwa arushaho gukomera. Ku rwego mpuzamahanga amakipe akomeje kongera imbaraga kugira ngo azahatanire ibikombe bitandukanye. Mu kanya nyine tugiye kurebera hamwe n'ubundi transfers cyangwa se transfers zikomeye zikugenda zivugwa ku bakinnyi. Reka turebe amakuru agezweho ku isoko ry'igura n'igurisha ku bakinnyi cyangwa se transfer ziri kugenda zivugwa ku mugabane w'i Burayi. Ekipe ya Manchester United iravugwaho kuba iri mu biganiro byo gusinyisha Francisco ukomoka muri Juventus ndetse inifuza na Alex Scott wa Bournemouth. Real Madrid nayo ikomeje gushimangira gahunda yo kuzana
kuzana umusore yani Diomok. Uyu nguyu nawe akaba ari mu gihe Liverpool iri mu makipe ayoboye mu rugamba rwo gushaka Bradley Barcola. Uyu nguyu ni wa Paris Saint-Germain, umusore ukiri muto cyane ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain cyangwa se PSG. Ku rundi ruhande rwa Arsenal, amakuru avuga ko ikomeje gushaka Bruno Guimaraes, uyu nguyu wa Newcastle United, ndetse ikaba inavugwaho ku izina rya Vinicius Junior, nubwo ayo makuru atari yemezwa neza ku mugaragaro. Hari kandi amakuru yemejwe ko Leeds United iri hafi kurangiza igura rya myugariro w'izamu James Trafford. Uyu nguyu mu masezerano ashobora kuba amwe mu manini y'impeshyi nyine turimo dusoza. Ese wowe ni iyihe transfer yo ubona wumva ushobora gutungura isi yose ya ruhago? Tubwire mu bitekerezo ya comment. Ukomeze kandi gukurikiranira hafi Muhato TV. Ese kandi ari Lion Sport, ari PFC, ubona ari iyihe ekipe iraza kugera kimwe cya kabiri? Dure muri comment ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo dukomeze kubana mu zindi video. Kandi subscribe, ufungure inzogera kugira ngo video zose ugizibona mu bambere. Nge wabanaga namwe na Arsene Fox Maker, dukomeze kugenda tubonana. Imana ibarinde, turabakunda cyane.